Lada hebat. Nah. YouTube kaca lagi are. Welcome guys. Kamna philang baro ki nang page ke video jana. Batla ron page comment am dit tok ma. Batla ron page comment ro ka hang ne ko mobile jabo. Kam clear ra. Kam clear ra. Kam ne be network ngasne kat bas stream ngam subang ra. Kat bas stream ngam subang ra network mana. Kat bang stream ngam subang ra network mana. Ya like tu page subang mulai. Ya biang bro sana. Channel ya biang bro. Boleh kemana kam clear ra stream ka bang stream. Bang stream am kam clear ra kemana be nyatanya. Tip ka yo Jepang itu bener stream toy ra. Hai Shan FF. Kam clear pi ke stream jangan beli ra. Ka bang yo ngam clear ra stream. Lap sana wi mobile ra. Wai beli ke datang ke slow ma kabiang ke datang apa. Kam clear apa. Brightness duna na kam na sulupai. Gunayu brega stream jangan pernah ni ngapun ngap. Kena mentip balik ke long ni ke tengah stream. Pasti bagi stream subah online saya itu one kayak stream subah online jam long daro. Tip ke shine pasti perluan tip ramah ke shine. Pernah ke stream mana ada network mana you stream mana ada bukan. Try update macam long ada. Ke blur lah man HD shone mobile jangan kadang. So spot apa utara long run. Kenapa dia naik? Aman pecoba quality kat na babas mo. Ni ida yang ara. Oh ni tang sauce pa propose ken kumta. Sauce pa propose kay ga blur ng tawi kay gan sakit mo. La. Tang laingon ng pen. Wa bitawa.
Kalong naman lah kain pen mah. Kalong man lah kain. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. TV ini ira tangga yes kawan kita. Pecah kalong tangga. Pecah kalong na long ran. Pecah cuman detok kalong teh. Yung anak nila kain pecah mah. Kembang tadi. Kembang kemlong kan. Kemlong kan. Hai bro, hai bro, hai. Tiba-tiba menjadi dua kemlong kawan stream sini terus kemlong ketemu stream ini. Oh baik kap. Maru muja. Kau nak tiar dong tu kariap nana kami tiar. Okay, headshot bro. Kita. Kayak ini tip kamu baik kamu clear kamu banyak. Kamu clear kamu baik kamu biru. Sekarang hangat nol kamu bayar. Ada ini tujuan detok. Siap. Nanti ini. Siap lari dulu tarnut. Ya, Kopi headshot, bro. Kamu baik kamu dah clear bareng, ngamti problemnya, ngamti kamu bayar. Ngawan menlakai stream makam long ke stream kemudian. Oh, dapat hai. Ada bambang rumah baik ke bawah. Baik, kita siap ke bawah. Ini dikeriap. Nah, termoban kembang. Enes, pernah itu keriap. Ya keriap. Ada ihang mobile temu spray temu kena rin. Lihat terlalu itu keriap yang dari motor sama orang. Nah, terus dulu knowledge no. Wow, nice shot pada. Nice shot tolong beli. Sudah shot masih itu teriak. Ra sniper. Jadi saya ngarep bah. Kamting untuk sniper menurut harum tip kan. Nah, tadi teriak.
karyap le ben karyap. Habis lu dak akun stream lagi nonton orang di bang rera seperti mana begini. Terus ini mira. Rap imsang sulit. Wow. AWM one shot. Shot aja begitu. Ngayo cetang na yuta la jet hari kita ngayo cetang di digel di hari yo cet gon ha salah hariap melebeng. Wow, nice shot bro. Sun game sun headshot. Ala wai tekan lem sesuatu tu berapa? Coba men-share langsung perlakuan ke YouTube one teman coba men-share si perlakuan bisa. Ngin la kay len work sa si gamer game mah. Kan lang nang kan. Nang komen Ramadan nang video Ramadan sana bija akan share tentang video orang. Mana kalian work sa si gamer game. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Mana ko apa ibang set kung buat triple 4 kena ka. Ay job mana sedang Free Fire India is la pecah na lang na kung wala lang na pecah sa kata kaway na hang mo sengaja ini headshot kamu bra. Gitu.
chat sini. Teriak masuri. Nanti. Mobile itu. Ya berikan ini. Hanga mobile video stream kami lah hanga mobile hanga net dengan stream memlakit ke net dari wifi telah oke siap. Jangan sini ketut lah tidak tahu subang ratang melakai game ra. Ani rak ni dah perzabran saya perzabran ada pistol red na saya itu cuma uap negara kita kembang lang ada chat itu minyak bro siguli channel bro jangan apa komen channel jalur penyaman temak di hariam ada banyak kan sama ada disuruh senang kerja pun tanggari lihat chat yang mana kayak pola stream ngasupun ikai mah bayo dan gitu kibadau bangan jusir cerana yurna gitu kadang sudah kayak mah kayak kena kahang daga dega wifi em kadega net kita rawat hang kabat mobile kita try benciat watch terperkuar itu mah dayap lejong macam mana try watch terperkuar itu nah langat seguli teman ini kabat kepun di itu kalau ada minyak sih oke kabat kepun dah bahas yo kan kamhar kan coba everyone to my subscribe saya ke video share lang ke video kalau hangar mobile lah ya betul nah lagi ini mesti aman di kecewaan satu siapa membawa nah dunia only red number
Kaya lang sana matabang ala kailan bukra ni dan terus nang wilayah ro. Real gameplay ngapa ni siar kamu tam dan datang wilayah ro. Real headshot ndere duplicate bisukat video nem ndere real game amal lagi game real game. Tips tangan no yo wifi te yo stream langsung sini siya udah kailang. Pindan senang nang komen rak senang bijak nang komen sama berfandas ni. Kalau jangan ya tangar laj nang komen berduna mam terus senang bijak nang komen. Senang bijak nang komen jangan senang bijak. Gue dengan ira. Halo bos, Kenrod Gaming. Oi Kenrod. Hani dan nang kat lakai room kumno dagam. Hani dan nang lakat lakai room. Umlele lakai sigim maga mlong mabai man tu lakai dan super sang ba hanggan dan mlong rap lakai room da. Scary. Kamu long kanet mah silakan. Tempat. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Di jalan shotgun kamu buat pikir bagaimana kan. Warna dia doma bang naga net jangan kan benar. Halo Kenrod, wan lah kaya lah si game lah wan pekai ngai pin spek kai ngai pin lah Kenrod. Boleh ngamlong lah kamu kaya dengan streamer tak ngamlong kamu kaya terdah. Wan lah kaya nak pay bot wan ya. Kan stream ngai pay deh yo. Lah kaya pay gitu. Nah pecah dah. Hang kamu kaya ni yang mesti kau dengan kamu lah kaya ro. Oh kabat kamu kaya kau. Adalah kata nilai. Kabat kamu baik kenangan mak file itu. Enam ya persen. Berlah. Kiri ha. Oh kecil. Gajah BJT mah. Hai Kenrod Gaming. Ala kai si game ngan ayu ngai pi. Ngan ring stream ngai pi ngata mlong ram ngata. Ada kan sini. Stream makan lah kaya tat kejar pi dia besok. Karena kowe gembiang harang. Kejar ke cepat besok. Tawar lah ketarang penyok si game mah. Tawar lah ketarang penyok si game. Nanti silang dan scary hack. Itu ra babar. Kita bagi mitu ra YouTube ta ka kamlang ja. Kan berong kalau senjak burom kalau display. Kalau tangga mobile ben stream ra kan jang kan ai ja burom mesti display share. Oke, First doom. Kalau kita komputer mah. Saya like lang nam ta chat scary. Halo Kenrod, channel chat Kenrod. Hai bro, oi bro, Pensai. Borlang. Hai bro. Kemana bilang bro? Share lang sa sige pala kasi bang ya thank you ka subscriber saya rap share ya rap
like atau itu ku kenrut gaming mah tuh apa YouTube semua coba semua subscribe lang. So gameplay nga te pag mobile ka hang dengan chip rati siap itu na man chip ng alak naman na kaya ang chip. Siya bakit First doom. headset teh ka pentir ke mga sila kaya po nando ka YouTube eh. Dia kan berkuat ban lekai ban ngasai lekai mau klaim ka stream rate kemne ka bat ka stream teh ka mobile ka hang plat teh ngamu ada ban lekai. PE try ne PE ran tip re kata teh ba ka I hang le mixia. Re ka hang ba hang teh ngalat control jubur je kana ka mobile ka. Gitu. Sa ipro ini tu carry ra ndel ganop. Sisi. Jadi benut ka su bang over itu mau diro kena ipro. Hey bhai sab kahan mein hai? First doom. Manggang try ki player ki bakwa la kay harom mat la kay balikan rot ngate ngamlong ram la kay mat la kay balikan rot mah bakwa la kay masih tes kay ke gameplay bot scary ro baw laat ngam der pangas na karom teng ro update ban stream kumne dan ki ba kena hakar kena itu ba happen ini ke gameplay jam da kalong ngamlong na kemudian happen ini gameplay jam da malah itu try tangam tur banget siap kumne ka siap itu tadi itu try First doom. Chat itu tapi itu try kumne siap kembang aju try kumtai ngasiat itu jong ro Sobhagi buan bapej ya stream dengan sobha like share lang ipro kita. Kata ke video ko ira bang asna kamtay ka fake mah original content like. Share lagi perlu jangan gijalud baru kau nyam tiap rewan komen jalud. Kita mulai dalam teks aneh lah hang ka pun dalam teks ni kadang. Tang nam ta tri headshot ro ma banga share headshot sedang am klaim penir itu share ka beri shot na penir share itu ro ngat itu ntar headshot. Ai mek ngat no. Buat ruang kemar ya citra baga. Ang mobile kay ikan dual ke mantres ya rengen oh na kay mong mobile dala kalau le plan free na tay ya kita keluar itu free dala le klaman ma fast time banget kayak remote free ko kena banget di fast time banget begitu yang free dalam kawai baga hang mukun yang lalu nak nuke Kelaran untuk karena mobile namanya. एकदम फर्स्ट क्लास hang mobile. Wow, headshot tumyak tadi.
Katong masih ada cara menyiapkan lah naman. Ni no no no. Apa ka? Ay, hangra mo. Apa mo na tunjuk ke screen deh. Ay, coba. Coba na tunjuk mo ini screen juga. Eh, buat tuang keras ya. Pangan tunjuk dengan screen. Mana berjawab? Oh, victory nga itu. Welcome guys to the stream yang diwalgang ini coba share lagi. Yo kimpay ra na masdang ra sa panya masdang ga gameplay nga siat kembang aju hikai bisa kita siat ha live stream rama. Nampak bagi repot na masdang bang la kay gan wolf na no ra kam ju nga la kay. Maka dala live stream pada kamhang kan mobile ngam ne ba slow connected ba hindi ko wifi ang mobile data ka ang mobile ang oxygen man kina kay tinda SPI ngam kay ko dalan di ba ko ala kay sa Guys, kami so biara bro. Right. Yes, kiri la chu agli ada kiri. Ani solar ram kan. Solar apa ini? Solar apa itu? Nami tu sure berada. Bangan lata yang kontrol jebor ngakam tu. First doom. Scary by scary. Dan rada pala kay Wero. Dadan kiba ko wala kaya po ka live stream so ang ngayon naro mo siya ba nila kay 1vs1 na kada kiyaman. At ito ba ko arong Gilbert nga ros ko man nga ma. So bagi ben komen nga ito ibu ko awan rong Gilbert nga ros baban sa komen. Kiri akan tenang semua. Nah, kamu lawan aja dong. Penyiapkan ada body nih itu tengkeng. Oh lão vậy sebelum ông đằng hang mobile nè cuma mana hak mensupport well then guys kita headshot ini jadi saat coba men-share video
subscribe lang ke video bukan semai mah. Nanti berapa kayak arngut lamroi. Bhai sab, marah arngut lamroi mdas ngigam. Free Fire India is set in a Awan pak virtual ngam dagai world. siram badai ulah start sa arngut lamroi. Piti biar arngut lamroi te sa mobile ka hangam dah. Nanti kena arang tangan sir ini nanti kena arang sa bala arngut lamroi dari apa. Jak burom pa ini arngut lamroi kena mobile te. Tipin aina air sejum rai ngam sir. Gila dom try gila warna nomor wise gila dom try. Klaim mur ra dengan kalian gemnero batitay bagi atla jong harum tang. Klaim mur ra ini ya tahu rum batitero. Gila dom try kita itu. Men, teman tuh. Wait na din. Stop. Wait na, set bang mo. Dawan mobile kalong na dalam double headshot takedown. Silakan subscribe yang mentah katuga headshot. Dan rasa YouTuber efisien penilai stream begini real begini. Bakwa shek sensi jangan rabadan mobile gam jangan apa. Soba bansa kompi itu sensitivity jangan mah. Kini giba batik na po bang sa soba bansa. Kompi itu sensitivity jangan. Tolong hang ka mobile itu serabat kita yang ini. Kita serna dengan ya bro, mobile ngam ikop hang bayar semua dapatnya itu. Ada pula saya wow pinang begina. Kumno pinang mendakai bilang orang besar. Oke, masih tang sekuli kata kami tadi. First two. Dalam. Kembali.
Card lang bro ya nga. Oi. WLKN Gaming. WLN Gaming. Ama dapat game bro. Am di besar nga kana gi at control ng orang ampi bro. Ambat. Ada siar ada apa namanya? Senaru mo. Dan datang no pitch background. Arun nomor ko game day di besok man kay kada sa bahang mabayan di ka. Da kamhang ka mabay te da arun ko kang diang. Da kamhang ka mabay te. Aku atang ngiwali ko tira. Yung hindi bro. Yung gameplay da kumoy la kay da kumoy kan bang da parang kay gameplay ko like stream. Pero kumyat kan la kam na kan. Terbar ram terus ni la kay. Mana ke dam live stream rata katu headset nga tan kan ko ba yun. Kan gasing kanan no. Ayak body sa tungtong. Ayak headset dah. Namun ayak body mau ayak headset dah. Nang dah tu. Tak mana itu buan. Nano har tu beran ngam ira. Apa? Yang pelak ini. Mana? Sambil masih ada gulingan. Ada mobile tak. Kailangan subscribe na naman tayo nag-check ng siya. Tanga kalan mo fit try mana dengan siat body shot ko ma. Ay nga bro. Mo ato bro sa irong lang ganito bro kanya sa snaka ko room kanam day ba snaka. Kana bisna di siya tayo gifal kay 1vs1 but carry dapat carry 1 dapat daig arngot. Mga mansera sudah kay ba kamu bayar umlong ra ba kay stream mo. Video nartar kidos jonga gibong ban peniga protek dia pisu hak na kumno na tibatay kumari giway. Video ganap la ang subscribe na kanara. One way kumno kay subscribe. Nah, ini green na bro. Baik. Kamzerai baik pro hai dei baik jero. Baik ti baik. Long pro ya le kailang. Pro ya le kailang. Ani ba man tayo siya wala tayo dito long baik. Update pa na ganyan, ada pa na nalagyan nga karon sa ito. Nga dala tayo live stream kumna ka hang di kanet biling amla araban kan ko parang so bang araban la kay bahar betar. Plan kana lang. Hanga kalaki hurura bisiya tangan tibre gabyan. Itu di Adam tuh di dalam setnya. Gabak itu ya. Enak. Fresh mobile dalam. Mobile dalam viral bentuk viral giliran.
Mikura. Mikura dari dia. Ternyata kekurangan main demi saya begitu nonton Nah, benar. Klem style pengadil. Tuan, buang caca jarum dia tangan pilih pengkah. Coba share lagi video sampai kawan-kawan main share. Ani berlakai ada stream berlakai benar aneh tahu jenis. Ini dega betul. Stream dari itu saya lakukan dong melihat liu body pada, ha? Dari jangan kuring. Soba kita buat teman soba subscribe dan share. First two. Nope, salah.
scary bot. Siap arar dulu scary bot dengan tes pangku. Yes. Gamile. Ane nyola light salah sana kan shit. Halingin yale kailang nobody kayak subscriber. Malah takut minum. Headshot Johnny Devil orang nggak kayak dia saknau. Lah thật là cái này rồi, đang nhận là rồi. Tiếp là stereo. Quả lại YouTube này cầm đón ta nghe. Quả mình lại kayak bạn Nih quả mình job yang YouTube kan sampai itu kena itu. Ketawa apa lagi? Wah bayon body job beli. Oke guys ya.
Bang lo juga. Sorry. First doom. Kena gelap. Kata orangnya lari. Nari coba. Tang kena. Welcome guys ke video ini. Like at teman. Aktif lor itu kena deh. Tamu banyak pakai ngambil cengar tuh dengar ngai. Salah scary dolar. Chalo guys, mana-mana buku awan lagay alena. Alena mana-mana buku awan lagay alena senarum nanga. Dan lagi buku awan lagay sa Payan thor jong kesuat iwe kelima saya jon karum rojak senom dan rum red kena red kelima kerum ai sana tu kerum ai Romeo ingin klaim mana buku ala kaya lena long la kaya lang alas ala ingin la kaya lang kanya la ala kelai bro ingin la kaya lang pej pesuat ngan senatang iwe kelima
Air tu ka human abit ni normal mah. Hachna tu ka ada ban sting. Iwe early pesawat mah. Cim jong tu man. Hila man sim jong tu iwe pesawat early. Kayak di room ngan na po yuma. Da. Nyosan runyo. Freeway lai. Rew. Itu ID rumah saya rong. Itu ID ngan aisan nyosan. Rew freeway lai rew. Upaswat day way earthly halala ka scary. Nga tengah long ra mo bay man kay balik hangar tatte ka hang. Hindi ra bam hang ra nga la kay jong bay. Ngamut na kay teram ka live stream termen rete kam kir ra kana ka network na sim li pa pram na kana long. Kam clear ka network ta ka daw. Ko red 05 ta ML Shillong ma tu. Lawan ML Shillong tu ala sama na ko ala kay. Join se ID room bu re ne kanya ale ID room ngan ai tu ngan asan ni pi tu ID room tu nyosan runyo freeway lai rew upaswat iwe artli ngan sapen pernah man pernah kay tero manipsiama giveaway ngan sapen pernah tugas ngi we sini mentang pen pernah ba long bahar kada ngan sapen pernah para ko we sini dah clear bahagian itu nggak sa penlong ID room upaya nyentuh saya belasan tu saya share gaming karena tu nyosan nyo freeway lain rew password iwe lima Arli we pesawat sim Rabbor sim rong no alana phale kai no pha an phale kai di Rabbor kan ta di no te Rabbor ala Rabbor ala le kai siane 1vs1 Rengun ang page to hirap share lang yung video sa page lang ito yung video bam yung view rara sa pani view lang ito yung video masan yung view ito yung video sa panlakan no kana live stream teman kat bayo klay ka view untuk ka nagi video jangan berkuan yan sa panlakan live stream teman na ipsiya sa isin pan kada ka free join bang sa sna sa isin sa sna ka free join himde ra bang ay khot bay se way ton panlakan no scary mo na way tuman ra tu way Rabbor man ra ta go scary oh lawan dah tu way so itu suruh tuan na nasa pun kaya teman free join dara dat hagine tayo na kinawinoro haba layo
Kamlang kasur dengan ban keren atau ka po stream mah sorry. Kamlang arab cek dia. Ano? Halo. Kam dai bong bamlong keren renang amo ba sip sipang katut net kamlong keren ni kamlong keren. So eret 05 bekat lah kan. Yap drop sa. Coba gitu buku aku nak yang lupa ready lupa. Sekarang itu next dengan siapa nak teman-teman juga siapa nak kain siapa nak kain teman free join free gift mah. Lah try ke shot kelengan sorry sampai itu tiwin dong network itu dah shot tu bang shot bate dong network tiwin yang pelakane istorit badi kiri mah mana pala bedep na yun kata hamar bayi bang itu lagi pelero mentara kini bang re udah tiwi melong net dan kan Merijan body kamera rasa siap I nice shot away ini mungkin tahu I nice shot away I red lembar baik nah I red lembar saya away saya kelah guy FF bener
Okay la ngaram long net la tang kin dei tang ngaram long net. Ndei re bom long net tang ki ngaram long net re nang stream rom long net re. Mai bang ke chat ne gai ndai khang we. Ka teng ro thok. Sa ba. Ila dak gimil kan. Try one shot digel selam ngat session. Nengin pelaka session ro long net ta. Yo kan bang one shot digel lat session try. One shot lat body shot. Yes. Share lang perlu kasi buka ban lakai share lang perlu kasi buka ban lakai yang buat na. Lagi pero dan na lagi na lakai scary na. Lekan ya nek lagi try. Raya ke one ane kedan favorite gun jangan. Try ke shot ndukin one ane kedan. Sebelum kemana shot na pro bakwa rongkil banget sa kanan ng ama bakwa rongkil. MGSL 444 YT Atlan. Biang pelakay SL 444 subang play game ngan sa pelakay SL 444 ndak ito ya. Kay MGSL 444 YT kaya laptop sa yang sinang ni. Ngaklaim labi ira basiat itu. Bakalong ibang hi ka shot try. Tanda pa. Ibang ito ka tiga shot. Replay. At yang ngarut anak kayaknya le MGSL 444 YT. Kiba ko aban push master bangaro ala saya push mah hapo tang CS kan ngan smart ala karang game. Itu kiba ko aban push CS rang ba push master CS rang kawan. Bawan bahagi player ba nang tuang grenade mah banyak ta. Aku player banang tuang grenade. Light body shot ko ito. Light body shot. Light ketero. Light ketero to nilai. Kaya mungkin light. Body shot. Light yang surut. Ada tengah. Ayat headset ba. Ayat headset. Headset langan mamnya pernah. Ibang headset banget tembam ya pernah. Mbak kepadai ra kato ka full red damage ka ang dayel layer kan. Ay global man and ay ngak tau ay global man. So ya. Anak ngak sa. Sa ay kelas system. Guys, isya na guliyam titira. Lar nak naknya. Mana ber ay kinala nga ban lagay. Leg. Di rekam belakang di mana mencatat banget. Nice headshot sih dulu. Ngat headshot sulit bang. Nah ibang itu headshot membatengan headshot sulit bang sisir. Nih ke date 4 kamlong
Keep come back try na guy of accident. Keep lah naman tembak niya pekay mo. One, lag budi lah katawan na klik. Aish, apek keluar keluar oi baham sim na iti way. Isir na. Ito kan nila kawan tap kan dia isir apek keluar. Tolong ka ray bang dia tolong nam isir keluar. Nyang headshot, wow, nice. Nice shot guy apa. Karena lah dan kipriar kasih balap pro dan ratang nong yara pro YouTube dan nyelem na kan kipriar balap pro lembang lek pek di karpat na elek ra cepat di makarya na cepat dikasih SL triple four lai skinan nong banlek akan subscribe. Ani kalau hang kamu mobile jangan boleh gimana? Wow, nice shot I would. Nice shot Arguli itu red 05. Adlang pro. Sisi jong pro sa ani sarang natin namita. Kin ong pro long ra. Gameplay katermen kababang kan wan kabisum barma. Kini gibala kay free fire di lupa penmi bainang singi ka di sumbar. Coba subscribe lupa share lupa gitu lang yung mah. Batin niya kan kaya sa di sumbar. Kasi tiglit ingin sa stream bro sinit. Kita kuat ID jangan ro sa upload na game kan ID jangan mah saya sinde ID jangan na page lupa na tu video jangan lah pergi itu kapo. Iyo sa sebaba tinggal page ID jangan sa upload na ro. Kita kuat runggil bangar sa tanan mah. Gaming. Don't forget to subscribe. Megalaya bro. Megalaya Gaming. Megalaya Gaming. Wow. Yap, support prakasi bangun niat wan poi hakatan ke subscribe bro di player kasih. Pernah kan like jadi karngi kasih rekaman like pro kasih gini lah pro mentah bro. Bawa lagi pro kena ngapain kasih lagi bu karteng besar pada. Wow, nice shot. Kibun kira star, kibun gini lagi karteng dekar sudah bagi bu gini lagi kasih jengin. Ale mana buku ale kaya lah. SL triple four. Nampan lagi buku red mah. Yo SL triple four. Utur dan channel MG SL triple four. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world.
ngasa sna ko ke grup WhatsApp ba punya kena clear YouTube saya rumah ban yang tang nang subscribe tang ba punya subscribe lang pra kasi ngasa ay ko video sa bangan sna video ngasa ay ko video ko grup WhatsApp mangnya ya support lang pra kasi yan ya rumah sa grup mah sila dan share tang galin sa grup ng sna mah. Wow, headset ibang ako sa momnya pra. Sisi ada ngasna ada kan sting mana ada yang di pol segan tertensin pra. Ngasna ada kan sting mana ada. Spread teman-teman. Lihat tahu cerut ada kaca. Red 05 long dan 05 long bahar connect le itu kau le guys salah drone itu kau dah tahu tas pangkam long bahar kan mafila tak aja tak tahu siap lah jam comeback lah ibang gameplay di tan bang menara wow nice shot keren kata jawab nan pelak habis kiri mah. So ba punya share ke video na subscribe kung sa iyo kano ka gif na nga hapor sa tangan penglapatan manusia. Bat kawero gidadan gitu ginang share ke video jangan jelak ban redeem code nga ba kada ibendan ka komen ganti arpotli ka komen nakiwe gue gi berumah subscriber. Jelak entan redeem code nga na instan na pelantan. Ba arpongut ki subscriber piden penyo engan ane bat komen ka juk ka kerteng jong pihak tu apa komen jong ama ka net jong kelas lo lanan nyan plus kanet jong am ti program nang terus lanan nyan plus kanet jong ti program nang plus kanet jong ti program dak kita kanan yang plus kanan tekan untuk sangkapan itu. First doom. Wow, bang headset yang ikut red itu untuk sangrok. Wow, nice shot. Coba itu buat teman saya share lang ke video nana wat iki bro ni arpo ngot di subscribe atau komen di juga terten pila pan redeem code ingana instan na instan ay berlang kawat pila dan kolonga pila pan itu na pila komen na YouTube orang asa sen redeem code bisa juga penyo arpo subscribe na sudah punya arpo subscribe sa pan redeem code ingana instan na po YouTube maka juga komen sudah dan arpo ngot di bro di subscribe. Hapman sport. Yang di share di perlok di bawah one page nga subha ban share ke video. Like share like sisi ya asal triple 4 kan shot di tangi tera.
So bahagi na bakwa ban yo redeem code share ar phongot ki bro bat ka jo ka comment pin comment ya ka boy ke video chunga share to ko video he ki blog yang pis ka comment na ka comment daga kartang yang pis dapat mah ngasa sen redeem tak itu baik kajing lakai pen lakai soba dagan sadon kam jingai mo dan renta kam jam da bagam long net na ka ngam jang so net ngam jang so yo ngam lakai ka boleh ka lun SL 444 kum net ka kar kum lakai rum ka di wan dunia madana bang bro lakai rum tu kan jangan accept kemudian kawai ni dah hajar apa dunia praktis ni kawai sekalang ni bangar pun lah kasih wow nice shot ketua ikan tentu dan nang men-shot ibang Sip job SL 444 nen job red 05 nya job nak silang red silang nya atau nak red silang mah amal 04 kali amal 04 ada silang itu yang komen coba komen saya share video nya try headshot SL 444 wah headshot basa benang sendau kita benang kan dia headshot kita benang sendau wow like headshot SL 444 kan lalu station kat budget nana anten lakai budget ni mah wow like headshot tora body hit tora oh itu kami target dengan SL 444 coba itu buku apa lakai saya kemana yang mana Assalamualaikum tuh, lag, kita mulai try session, lag terus, nang, session juga kurang, ini menit pedangan budi serang. Sorry, baca aku ala kai komen, but gitu iba one page itu share yang aku tek dan kilang bat. Itu arjun put coba kita share promote di punya promote di subscriber, bat komen kejut kapten apa ka stream. Nanya ke video dengan pula komen. Target period argeli layak ngan makanan ikan kan clear ini kan ikan target apa shot target like body shot itu rak tak meleleh Dekat video off no stream mah coba ban share lupa itu loh tapi dekat video off no stream baru saya page view ulang video dan tampang ke waste time mentah banget penlakai turnamen itu saya bentak tak sejar ke waste time masa penlakai nyo ke turnamen mah coba menyepet lang minit gitu buan support ingat harus siaja arajar kalau ada yang support ingat
Coba apa penyiapan support yang agak menjadi saja juga website mana. Konten kan tuh di share oh ngaruh men share konten kan senang. Baik First sih doom. SL Super lah kalau nggak jangan satu game lang. Coba men-share lagi perlu video kan buan apa ini kuat mesti orang marwai man mesti lang berkat baret benda. Halo bos, kena film. Kena bos persiapan lang na. Ngaran kampang ya kawai stand mah ba penyiapan dap yang kawai stand si ajar ya pelang semar minit video antu baron baro ya view ulang itu di video bagian koi kin hak kai kit ka kidro dan tek mah view ulang yang atau video ra dengan dap kawai stand yang telah kai termen ya mesendap kan kawai stand yang sapen benai siapa YouTube kan ga termen lana sedang kadai ka free dan termen patna kan andai dan ID skill yang telah kali ikat isi badan di subscriber mah negara sobaban punya share lang terang turun kita lang menunjukkan wow mbak share arar guling itu kena atau lang share pas arar guling itu dah pilih stream semua stream remo art stream remo stream remo ngapit semua ngapit kalender ada leg aja namanya harum ada namanya sip art ya kan sering ngasih itu pok game dah boleh kayang tengah ternyus saudara dan terper balap kayang ternyus dan tu mana menjawab apa sedang ini try menjawab ikut naik SL 444 nah nanti kena wait oh iya yo bang M10 SL 444 yo M10 lo kan share M10 SL 444 share banyak saya akan share lang video yang baru ke stream tentang ada gana phải ăn ngay cho đây là quay rồi chẳng à phải ăn ngay món rồi hagan ga channel yang SL 444 on sapan la stream siama ya ga termen tip hagan tag benai try segera subscribe ke channel yang SL 444 MG SL 444 YQ agar pen sila subscribe dan pelak termen hanya stream Baret thầy sẽ tắt ngang cây thầy là cây thầy này con em đặt nơi cái đâu kalau nggak baik ke game mah sao teh ani baik bangsa ke game headset wow udah pas wow the nice headset udah pas untuk dah coba ibarat kaman lagai re gitu ga iya udah pernah game lagai re beret ayale kai lang Dale kanya kai lang manobo ang mana kai lang piro baro
Kita gi bon te ka streamnya coba ban tuyok view lang kita gi video ngapar kata coba ban itu milik poi view lang marin dendet itu ga video ngapar kata. Tang mencu view re lah biang dan taman watch cu view na re shot ke bang ka. Shot kana pagulin picture. Lah dap bro. Regular keyboard itu ladap coba yang pendap western dengan tenaga permen nak ladap ke western yang tenaga permen nak sang sejar western maka ay notice siapan lah kaya dalam musendap tu sejar western jangan mah saya tak mentah tayo ladap saya dia share hok dah bat video hok ke video jangan rantai tayo ladap man tenaga na permen nang penlek kai biang ya penlek kai bet hapan damit ndas ngita ini di perlek dengan di bakwa redeem free sobaban yo penyo arpo subscriber baca juga kerten sa subscribe ya kawe ke video ngasa dan redeem ya kembang along da IG Kristiana arpong ki subscriber en pin penyo enga ka juk ka kerteng ka juk ka komen pin komen ka we ka video nga sa sen give ipsian ka Play Store Google Play na ka redeem code ng sa sen ipsian itu ba komen be arpong li ka juk ka komen man na gi dar ka subscriber ber arpong ka we ka video pin komen ra penlek kaya dari baru kena kerja wow masa cepat asal kepisar 6 by 6 mana punya job last round mah mana punya job 6 by 6 nah kalau ke game kebekan lano kinch lano kisman nah boy bro bak deng M10 subscriber nah to nangko bro ko senang dengan ada na nangko kinan kadai ka kinan nang ladaw laki lang tay sa kando ay dial gan ning ra bon kay pero poy kinan saya kando ay dial gan ning ra mah wow lang harus set mau beli apa triple four mana penrak na gagin lang diperlok penyerap lang dan view lang itu di video bangam dan view red baduna lat penyok view lang itu di video bahkan kak kayu tiap segiwe pat video bahkan pendap lang ya ka to western jangan ada kena yang ganti to bro to nang kalau lupa password we tu ID room naneng don mah bu lupa tu ID room aki na nyo san nyo highway line password we aki bu lupa tu ID room udah aman kopi man susah nih siapa melong kopi bang mana menjapur lastrau SL triple four nya urut jeruk hatnya tekan kibalik job nana gila kay badi pada yang mah badal M10 subscribe tuan pikai mana we job na karau last raw kana la kendro pat last raw nga ay mistake
Nyang. Beremer lai bang itu ketika final round. Oh, sisi nice shot, headshot untuk teh. Ada ilakai SL triple four pada yang M10. Coba bantu itu ID room pada yang M10. Penduna sound game fee. Penduna sound game fee. Ani penduna sound game kamsai regatu kasut. Wow. Penduna sound game ngan penduna nano kan bro sound game teh coba bapin. One no hanis liang kloy. Bareng M10 sasuk. Tathot tu ID bareng M10. Nhiều san rêu nhiều. Pryway lai rêu. Password iwe asli mah. Ala bareng M10. Karum dengan sena normal begitu ngamai depan setting ramah. Ba nang la ai depan setting mah sai ngepek nyala penkelan mah. Dalak penkelan orang la penkelan. Dah confirm nana dalak nam option ngepek confirm sudah dalak confirm. Oh galak tu sena ada depan setting mah. Oh sisi kesan raw mana. Lain. Ane ka vest kan tang level 2 kembangan ai nak level 4 ka vest ni. Elemen naik level 2. Ala badang M10 ke tujuan nak keloi bapin lakai ba ini SL level 4. Ngan citang ke vest no level 4 ke vest. Elemen kan bu level 2 bin mah. So ba itu koret yang nak sesat ba ada belakang yang sesat. Tang ba rem ba job buntu. Nice gameplay bro. Ala nak password iwe artli la ai la kai 1v1. Oh sala kai kento one join kat bajon lah. Ko deng 02 lech tish liang di mana tu ko deng 02. Ko deng 02. Oh 12 mah 12 mendir 02 12. Penduna ka saugin. Oke bro. Up top to. Oh pecutu limited dulu wala dak ai na aira cicis kerau ai kumno tang lai rau hei. Hey bro, balik itu tang lai rau ai. Nah, ikat lai zaman ni kumno ko poi tang lai rau. Hey kepisar balik ke duna biang mana ha? Ada penhek bisa full rok manta. Cicis. La jani sab ai dah kum tu teh. Jan ya lek kai klem pisah game. Tip di kamlong na kumno na. Oh, kamlong ra. Kamlong ra phai ada ban sting kamlong ra. Hansna thamai ka room na kumno na. Mana ada ban sting kamlong ra. Share stream phi. Ana kala thut net phai bro ka snai ra lor ra ma. Hansna thamai ka room ma. Password iwe artli hima nai. Iwe artli nai password ba myo shotgun ra te ka daw mi bang ra ka gameplay bala kai. Ngan ai jaka buyo shotgun kan kami bang karau kami bang gameplay. Tu try te kala ibang try as ka best level 4 la biang mam dan come off reti gun rong attack kan off gun. Helmet level 2 mah badan gi karakter gi bae te banyak niat. Thak tu ID room kan. Nhiều san nhiều ar lai ar sao. Iwe password. Coba kuat kan lakai SL triple 4 pan lakai. Ale bro ale kelai gi buku lakai ale kelai.
Badeng M10 one join thamai bamane bagam ayura. Chim tu ayu an chu sen ma pe dan ayu man chu sen ma. Nyo san nyo ar lai ar sau utu ID romang la sen ipsian tu. Te password iwe artli te piyok snyo itrai saya thol jong tu saya one join. Kambre fast. Ale bro fast come. Ka stream ka kre shal shure ta kadau ka net la kre lek. At yanga ngan pek kai ha tap ha po yanga. Hey yo barit. Barit hanoi tu beren. Ngan at iburet no tu beren. Barit ano. Ano itu barit ngam iya barit ngam iya boy barit. Long no clear na pechuang yo kam arp sau churit wa beta. Badeng M10 to let choy badeng M10 stishliang let. Badeng M10 let stishliang sobaban let stishliang alun oh shishi. Sami we ada game mah soba kita bawan berkuat juga puar soba ban we let stishliang badeng M10 to pekai se bro si game oh ni kok la kai lu berkuat kami bang sure la kai lu berkuat soba ban la kai we la le ngatu badeng ba komen ne ya fi oke bro soba gini gibawan hadin soba ban isa la kai ai mat la kai choy ti badeng te pramarwe bu spek no sel pro jobo no thale sti siang ulet chno tinne kamno na kan ai la kai ti imbot no mbad ibadeng kan let's go to ya one pet ba la kai Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Kenra menpecuy na badeng tenta last kan pelakai sa si game mah kan pelakai big bro songot itu bukan mentah pelakai songot ben YT imbot YT nak mat imbot aden belum na sisi imbot sana tu try wow headset ibang dayin sa imbot ra YT imbot oh wow gameplay nice imbot si game da ibang itu si guli ta tang si guli si skill rusiat wow imbot dan nice shot kita sampai si game tolong na
Balik. Cek ni. Maaf penlakai next bro ngambil spek dari sian penlakai di bar kai baca penlakai sini pada ngamten belakang lakai pelan. Net guli ke mulai. Ngat kena saya meneu su air tengembet. Cibo. Imbot tikna no tam dero bro imbot tikna te. Bro artli kemno ko konek ka tu achan tu kli be. Wow, tip imbot tikna sai nete. Wai ti imbot tikna nete. Dan pesa si game kalau mana bro, pesa si game. Ngin pesa si game siap nama. Impet yang embat kena ni pekai tawut cawang embat sistem pekai. Sisi. Ayo sikit. Right. Arau lah kerja embat ani. Senang tu ada chat. Wow. Nice game dah. Bedaya ada gini lagi player gini lagi dah buat kali ini bang. Wow. Dan malaan preliminary player saya. Page rom set saya tang na klik page ju set ra body na. Nanti silang tim dan mana ibadah dengan pen mah. Bareng pen. Ale bro ni dikai import ani set import license lai import dikena baik kita. Bat ke terteng bat kena murah itu milera. Sisi like non tu. Milera. Pro nice. Pro. Play student bro. Ini pikir tak begini lagi player import ani ngai ibang bola kan masuk baik ya. Ini player mana kan ini? Pastan body mah. Bahaya ini kan pastan body. Oke. Family next try. Ya ibadah nganten. Wow, dapat nice shot nan beda. Badan nganten merah nganten sana. Badan nganten dari ra nganten saya, penlaj eri nganten mah. Bat kerteng bat kanam dari ra. Namun ada pay mana beren nam eri pay beren. Ana jangan lupa kena ngabar dulu bayar. Nyampe kemudian ayu pada ngamkan fashion nan ayu import nan pecah mana punya nak kata kamu pecah. Kalau pada ngamkan lah smart untuk saya tak step atau jengkom saya terus smart ambil suram mereka. Like badan. Ila terakhir dan share arsen by like. Like. Kau sen beri share dan nilai. Kansen like. Ane merap nyong ama. Resen wow, boleh. Ini barang MTN ray kompeti ray player mah beda kawan. Slow network kamu play ray ban play.
Floy Raven Play tôm lại lấy Coba ribuan-buan coba share ke video ba penyok view lang ngay baru ke video bangan dak waste time sa ajar bangan penlak kay terman naik siang. Kemon tuyok tu badan itu. Oh yuk na imbon. What? Pro day tu we. Sisi mama set wimbot ta bala ay kerteng ro sa pro rem na. Ki player bala ay imbot na da sa man na kay ro. The YouTuber saya no YT imbot da ay kerteng ro. Ay kerteng da YT imbot. The YouTuber saya no ro kay na. YT the YouTuber. Nyetik kay kira boleh kena lah bang. Kena letuk tetenya kena. Kena letuk na kena na lah kena letuk. Kena letuk na. Kibuan-buan dengan ai dah ke im report bagi nang man lah kay sikmat na. Kandil bajanat ina riga babak ka jinjop lai lupai badang ta. Nangkan jinjop lah jinjop lupai badang. Hak mo jak network tarai. Kan berlak. Ngam tip lar nak na hak na we ngam tip re bala ay kerteng lupa imbot dan berusaha sih rasa babak na network steng ngam berusaha sih ora. Pikir tengam no bro tu bong ay la kay lang sa la kay bete we bo bete badeng enten mah. Ada hak de hak player na we lebih yang imbot. YT imbot hak player. Dan kam confirm sudah hak player. Daw job ra mentay ra. Umday re player hak na we. Labak say badeng ra. Labak badeng. Na we bak na ka ba la kay hak. Kerteng atau ale bro an penlarai di betewe aman pe jala bak nemon rem long start ra rum bat bak run away nya pikai mo siguli siat umnom ta bat bak run away mlong ta ban start e game ta ban ngam sarai ra bende hakar bende re na imbot hakar ambang tip ru bak le yun man am tip First doom. Manong na hak ro kam tun set ta ngam ngai ra ingin bak na mo nang page ro spec ro in bak na te tuwe bro pada nyok jen kamno kan tuwe bro jengi ne we la tuwe la phetto along thang sat mi bro mi tu bukwa pan la kai mi bro mi offline man do kamnom ta
Ale no game bro ale. Panlak ka SL triple 4 mah. Ale last game. Last game kada gajong pi. Mat kublai si bone gitu inang support jang ama para. Barang share ke video. Ale no tuoi bro ale no ban yo la kai last game. SL triple 4 soba le chete liang. Page stream na page rena am tibra. MR Devil YT dan to scary but QB Devil kan. Slow network tharai. Very good bro. Oh ni ban start pre kam long shoot ten le kam no kanya kan bang ban jencar ban start kam long re. Isi ngan cuat friend ma kam no ma. Ban start kam long ta. Tiap ban pun tu way long start man tu. Long start le. Long start le balik kam na. Bro nice bro. Oi yo bro. Mlong ban start le bro an ADP ma cu ADP ma sim friend tu QB Devil gang. Persiang Devil badu. Boy sap Pak Persiang yang anak tu lihat nak Pak Persiang mana yang atas tu masa bang melong kan netro. Ne dadan berkuat man lah kai lajong sak keman yang tuan penya keman. Mangat yang amlong pi baga hang kamu baik amlong net aga jenjar ba. Man cina thamai garung man cuar itu mah. Persiang ni Devil gang doi dan sak mana. Tang network ro man re. Ku apa gameplay Devil gang ki puawan page adin de page adin nak nadin kan gitu ga video. Lalai kai Devil gang la Arsenal license de mana. Alan Walker Arsenal license lalai kai. Ano tu boy bram simfran rap da yang apa dah. Hoi shit 800 tu boy. Simfran da yang. Ale bro, boleh. Ale bro, ale tu buku ala kan dah sepang ale bakam long start da ka game ni kadang. Wei like lipu suan. Ngala at friend ni bro, soba ban confirm friend yang tu kan cu at pi. Halo bro, soba ban pin confirm friend yang tu bangan at friend ni soba ban confirm friend bangan at pay. Hana noise kiri do lap noi kwa la kai ko la kai ban ngat ma. MR Devil 1 to 1 tu we buku ban la kai la tu we. Page tu ID game jangan mah si kuat ban ya at friend itu ID game jangan. Page tu ID game jangan. Bagi buku ban push master bangar saya mah. Saya at friend yang tu saya push master lang. Ma kuat bahai player banang man kong grenade pan. Shano tegi bro jangan ulah ja. Komen reu mayure nga at friend rom sim friend tan lam no ban at friend ban at itu rom yora. Gunda ready build shot. Barit ngaklam at mo barit. Andi barit sa. Halo bro, tu bapet video na mana bakwa ban lakai ala sobha wan no sa ban yo lakai no bangan lej no si ngaro lamin. Bangan ale ying le bang kan stream kam long ra ta kadang.
Syukur pada siapa punya share pada ke video jangan apa ni view lu ke video jangan mana ke video mah. Utuh bupai ke stream na meneng at friend ro shimra. Utuh soba ban shim friend tu man atte tu we. Shino ja tu we bedan. Lah rezeki tu berit mesti orang mah. Ngami ira itu we. Ni SL 444 kuala kaya pengetahuan lah kaya na benar si game lah kemana we wancur te komen ro. Shino ja hampir raap. Mau tok lagi kan buat ngala at friend epi soba ban page itu friend kontak jangan te bang ngala at friend epi. Coba ay thank you video bila. Ale bro, ale confirm friend yang tu pinla kaya bat ngal last game ngan offline ngaro. Chano tu bapa up ro man cura. Chano tu bapa up ro man cura ni wan no klai se bro. Ni bro pay te cak ngai man. Ale bro, ale. Chano jak tu bro ngana bener ni. Soba wan klai se bro, chano ja iti we bro jangan ba kuat le kai mana ja. Tang friend rom shimra, yu rom shimra. Hehehe. Ad yang ngan page kai le kai ti pro. Wah betawa. Shano jak tu we roman ra. Ano tu bro ko la kai sobha ban wanna sa. Inamang mancang ting tong ching tong ting. Shano jak bro. Tu lawan tu. Ane ba tong ching. Ane ma tong ching. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Argan tanga stream kata baduna dang duna ka lajro tang ar laj. Oh. Subscribe hase perlu. Share bhai video deh subscribe ha. Pam. Wow. Ini siya kami pom tu ko ba ay. Ini pom ramon ko ay SL 34 noob salah. Tu SL 34 noob. Noob tu SL 34 pom ko ay.
Kau ai banyak benda mi ESL triple four update mana game mah. Pen para bakli ESL triple four sekian. Baiklah lah, tu mana sekian ni ESL triple four lakon dah kawan bang dah. Tu. Baik mula tu biang hey me la tu ramai abra wan jerong. Ni cek shot na jerong la tu wan triple four. Oh भाई साहब गजब बेइज्जती हमको तो है वो लॉन्ग ने प्लेयर ने वो माफ रही नहीं ना रे पाप चलो चलो चलते हैं आगे मारो मारो कहाँ पे मारो adam tu tiga inta boleh tu plan SL perform adam tu tiga inta pe belum tu tiga pe फिर tu tiar duna pisa pelan mula tu yang mat siat me barangkan global bro dan global bro ai global bang semai ni ana mula tu ni nomor la tu ya la tu ana we wala kai bet SL triple four kena la tu mai latte pan global ram sen ai rai kena ra kat dia bro jengi ram sen ai tani karena persen dikri jangan ada kan pej ertat ni sau putra balik mana nah tanah kena jak tu bro apa dah noi bro noi nu sal tu kena lah ting situ bro ngala lebih siang hen laj laj dom tu bro nem ta salah wala tu pelan mana ai ngang tu si guli ni nak klik ana kirnen tu ana ser aras guli het tu na sal ni sal nop usir arguli semadan ro nang Malaysia ni siap gon gom tu tang ngong semadan madan sawar arguli atau nggak kawang arguli me itu sel salam kawang arguli itu kena betul ni jangan noi zaman roy nas sel for le ben mai bro wanam la banyak tu ayat cek na bro ayat cek na bro ayat cek na tu na kali tu ayat cek bro ayat cek itu asal triple four bro dau kapur nga mana bro melelai bro tadau kapun pai kapun ngali tela bat ka sertat weh bat ka hang kamet bat ka sertat bat ka yuar kan tu setara Wala melim pada benda kaya cha sertat na ka kon yang kan hang play ba kon
Ini ngam bakal stream kanet jangan jendap CMD ngam pulai komen sudah saya pang pulai komen semua. Kalau dapat MD na ya pun baru pada. Wow, lo set super. Oh wow, body shot kan percaya kan. Karena round itu bro. Wow, wah aja anak sih. Karena lagi nak siang dah tahu kamu nak bang dah. Tak boleh letup lalai rawan. Ni bang dah. Tutap. Cenderung kalau kayak tutap kan menang kan saya tutap rumah saya itu. Istiak arar guli deh. Kalau orang daya praktis baru mereka praktis red yang nggak kailasnya buat SL triple 4 mah hampir dengan long mobile dan long nggak kailasnya. Ini penlong kulung mana tu weh. Salam ya berbaik penlong kulung salah. Long ba bro saya lihat pada aku ke sini mah termen beda dengan harus pengakai mana entah sini kan sangat nak usia arar guli dan asal triple 4 le ule buat kenang tip sulang tita tu tip lenga le kai no bat nga bos le tutap ani le kai tutap tapi yang sakano le kai tutap Lek itu tap tepe jenjar be ane lo tit lo pendap tu kemudian ni la phu lut kemudian la phu sentiu he kemudian isi ui best ke plan dikari ya SL triple 4 noob jangan lek kai hok lek kai clean man harum neng itu bro rumah cer kan ngan raba kam ayat cer sengang meja kuat rum klaim agak tu ina kan nak jak tu wei pada anak klik siapa bang ini namanya anak klik SL triple 4 anak klik SL triple 4 siap tu kan terus jual dah anak klik terus jual pelaku gue bro anak klik welcome original itu yang SL triple 4 di sini tengok lang yang tu gue lah why not try no way to again nah tahu berapa persen ngadam dikiriman lek kayak ngantai cendernya kadang itu hangna kam hang mau bayar itu nyari campur ramadan mata sakit harum mencecai siku ayat cek nang bro itu soal keluar ayat cek itu benar ayat cek ukurat ket duluan lah mana tu je nak menang ayat cek nak cek keren ya harga ni mau ngesen triple 4 harga ni
Aduh, snow buang air arguli lo garam hin. Ayo cek. Ayo guli arguli lo ya. Ayo guli arguli lo ya. Te bro mati wei de. Arguli. Na. Arguli na. Tentu mele kan benda. Cek dah bro. Air arguli tentu benda aja bro. Bang. Nih saya lakai last tournament bro dalam dako istan yang ngasih jarang pernah kai tournament. Dek mana si menteri lejong si game kan lejong sing di jamit sa lakai pat lasai lai sini mah. Berkuat lakai sa lakai yang saya sini. Bro, arguli na, hindi, ka-up na to, arguli siya, bro. Up na to, ini, pelajin to, up arguli. Siap to, lawan, loyap. Loyap drop, panup. Dan bak bay drop mana, loyap job argum na, bro, to, melelera. Nang lat, yapam not, melelera to, loyap argum. Siap. Arguli deh. Oh, macet sangguli rem lelera. Te asal tu prefer lah. Tu ira lah lagi lah. Tu ada panangali dah. Mana asal arguli te una deh bamcir. Panangali tu tu asal arguli dah mana. Mentamin ngam pelak lor bro ngam kai lah sila jong ngam kai lor ngam pelak lah saya nan pelak beda ka terman. Last stream ke termen nadap ka western juga si ajar kenta nanti lah termen ya pila banyak komen dan lah kawan dia tuan pikuk banyak lah kawan filmat nah pila banyak komen mah ay arguli mong kutung tang ang turo well play bro nice game ay nak ngang ay segan mong arguli itu ay maracet biapret nonton pak nerpo bro marek masih kendang ya ali ajan ro ay arguli penlek kairot piang nik lek kai suram tamit kai ay bang ngecet lo filmat lo lang balik kelor kan ai ke price kambiang kan penlek kai bunsu dan der tang sini kan penlek kai wan dia tuan kadang nek na kadang sisi bro ada follow happy tahun lah kai lejong si game mah SL 444 long menau lek ben renga SL 444 bat kiwi devel gang lah kai mah sutas kan nyata bam long rete tangkam nega netro kamu bayar kalau klik ni rumah nega casar tanah kalau klik mau bayar on chula kai pada ile tu ada ini SL 444 kikian tu untuk cuma lah kai tiếp ngan long ram mobile mà long dengan siat bị headshot itik nak ram tas ngita nam long rete bật bus ta bật bus nhà bạch cây long nam long mà nét mà đại cả hang mobile cầm băng rete là cái là khuyaตัด mobile clearตัดbăng khan điết dia kanทำดิถากphun beng isi beng tidak kelatit keluar lum air oh galak dong pun kembang thầy galak thầy galak thầy pun mana perempuan senang lah kai tapi yang kan mentah tak galak pun oh bang hor tip ngat lah hampir sangat luas ya.
kalau sen malah hit ang karena dengan headshot karena juga kenapa ya itu maaf ya First Oh. doom. itu banglor dah pun ada sebelah hang banglor dah mana kan le akan jangan ada kalau tahu kepun jangan lupa kalau tahu bicara ini ada benar karena percaya dan sapu peran dan benar ngaca serta ketara kami kiu rakan dari sana tuh kan headset dengar mantuk sih kalau aja saya bakal hang kepun aja headset ngari headset ini sekitar miap ya wow First doom. subscribe kan dengan mentah ya headset nih pap kaduna mobile itu jangan banglang kut kepiang no dalek stream kata rok dalam dalek stream berta kepiang mana kata dan nanti video kalau muncul kepiang karena betul usenet apa iya ada data tu ada wifi yang ada wifi tu pasti mana kan warla kata dengan persang macam job mah Utiri Boysa Sisi Mana Kena pun juga Ayo Utiri Boysa Dari bang 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 bang. First doom. Nói kena meletup no kena noi man rồi no kena noi. Kanai GB ke pun yang pi pro ka jenga ka dei tang 6 GB mbagam ler ban le stream kumna. Badai ro ka pun bam de ba le game mau ka dei ka tikno bam dalong bara. Dari ka pun bela kai game te la itu tang ro kum la kai ro. Bam de ka pun game. Kun balak hit kun le te wat mur ban ongan la kai dai kun la ang la rasa tang da off ka stream te long ben la kai tolong mesti la kai puak sang kai masih puak sang kai ben la kai dan sindom kai itu untuk ke ra la kai
Nyanyi super sang menyiapkan dan saya ini. First kill. Nah, betul yang mengarahkan yang dapat sangat berdiri maka hanya cepat. So bawang subscribe lang igibawan wan sama so bawang subscribe lang sa awan sa slap mentali tapi tiri ngamti beres bedlip sekelap abang bet. SL triple four itu dan tawang klik dan tawang ada nak kejaran tawang klik itu on live on YouTube ini sarguling ara live guling amir kena kena tu dah bahar ro siap tu dia kata omlong ra nak dah jual bahar ro siap tu kena mak ini Shish. Lambat menurut modal rembang kan. Siap raja betul air. First Lo yak mana jen? Nak berdisik masuk dulu yak mana jen teman? Kajuk kelat yang virus itu lah lip. Fai kajuk company ngat tete. Hey, long rig bro kajuk company ngat bro. Kajuk untuk siat bed kita. Karena kena wakam lek tu ada kasiat baik am pelaj air tidak. Baik kena memang melong dah. Lawan ini dah jengai lawan kembuan ni. Man persangon ayat mah ada itu sini. Nang ana pam. Kira gulit dah. Sistem ngarep kira. Boleh kita mobile phone smart. Wow, so beautiful asset. Sidir nik te kalaj kut kala alaj bet minta kasih te ngatala saya lah duk ditri try. Last game kana nak kai ditri ra China. Sekarang sulat harus tak penting dengan aku itu tahu. Bawa pun jangan ada baju pendek tang lagi siting dengan hang mana ada menggam. Sial. Dapat kita ini bang alak kai mat betul bahang kembahang bate. Kita YouTube jangan tiap video ini. First kill.
Oke ya chat bro, saya subscribe ke video. But share lang skip lang ke video mah. Ban maklap lawan ngaro na boy bro. Na boy deh bro. Oh boy you deh. Bunda ka boy bro ka ngata din na kunan deh. Hiday na boy yo. Na mga vlog masih body gaway dah na subang ra man nga body ko subang ra man okay okay headshot bro dan nom dan juan ni nom dan lah artinya kan lawan ni nom dan ila domai ti asal terputar dengan ila ambil bam lembek tera yo bom ti berperang siap norom tira tip kalong nam ka bay bang tu game man touch pang bang la set body ma wait so ang na baga hang pun dah gam besarang wala katar saya subscribe share lang ke channel jangan mas itu lang ti boy mden ngajuan bro so mden la arsenal sina la si bro mden tang lajuan ni bagas new bagas surok dekat tau ngawan ha tu juga kita tang pau gi perlok ayo tu juga thong tang pau ayo tu respect boss wah berita wah dangele kai psia bro ngakam stream sure apa dengan ai la kai psia berkhot mangam stream sure mah oke le tu kan le tu ba tu siliang ngam phim lar le kai tu siliang le tu ba mai lar rai pi ban phim nam thit global rom mai lar rai pin kawang banyak li nah kan lah kasih sigim barit mah barit nah kan barit sigim last game lah kayak mah oke gede tata bitri China net China komen pernah China yang kenta ke stream ai le kai biang long pro ana ong pro ni batnya no bro batnya mano no se am stura bro by text kena am stura batnya mano am stura bro tu ke kemenjeng pi start ani pak start mana bom nak kai dah laku na bat ngamo bro ne kamno bat ngamo no sura lah bro
Join lah kay last berit mah offline nya kana kay stream ra. Last game, last stream. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Bat nga fi say. Malaram tayo ma'am. Tukara bro. Anjoy niya kayo bro. Tapi ko akan lakay sign sa lakay ko last game kana lakay nga mga kasura bitri la daw. Net lalut bro. Last game kana lakay bro mah. Na ana kabat na subangat kaya kan. Kabat na subangat lah kan. Subangkar lah kayak dulu kan. First doom. Mbak Opi headshot bro, wait to say subscribe. Itu ki perlu ki pokok man pay ka setting mga snangar yang setting jangar sobhaban pinlit pay gitu setting jangar suwe pokok mah. Ki control jangar man yang 8i na basdang man yang 8i. Ki babat phone ko mga pila ban buat lang to sensitivity. Headshot mga turut tok. Paskan jadi keturu embang kembali berlang bang relakan. Kalau klan belak skin lah bro dekat awam bang tuke. W2K Gaming mah. W2K Gaming. Anjoy nya kayo bro. Batay maping anjoy nya kayo dengan batay basa. Janne GB RAM no sitting. Sitting bro pula kan. Yang kat 7GB RAM yang Realme teh ada kena video orang dah. Ada tu ini sitting mak pula kan. Check mana sitting ni. Nasi pun bang langat jadi syok kan sedang sering lah. Kalau dia dengar beri syok kan kau nasa pelangat beri syok pun kambang rekam net bagabat tolong bat kumnora kam dia bohong bang set nang beri syok kade babat kanan. Kadi kaju setting yang Realme nya kana no romba kay pertang ka setting kom syong ka jika syong ka setting pila man petnya tu ka video jonga. Dagi ba yang Realme try ngala ban sna man syua ka video pet na try do ka video jonga dan ka video na try do yang Realme yu. Nanti orang ngabat Realme situ pila ban pet 7GB RAM yang sedang melakay 7GB RAM mentara kadang nanti dah le mobile. Season mga body itu mambang repat lah kan. Season mga body yang mambang repat, secam bang.
confident dan tetap open bro. Nah ternyata kita ngawai body Chicken, semua tuh. Satu shot dari teman bro. Ane ekonomi operator ha. Ana apa tuh teh. Satu shot banyak kan nak. Wow, satu banyak lebat kok. Good night bro. Ane lah good night kita permilai bro ngarang hati anak si pangap le cing cua pada. Ngajengai kay ying ro ngawan la kay game penang sene ba ngada network. Aku aban pilih senang game player kebenar berlight ban tharai gi bro ba yus la kan kadan gi bro game ta gi ba yus haklot. Jangan pak ada game tharai bang yus hak ayo sekadang oleh live stream kebenar kan live stream. Sila mentek game player ngan ningkong kana berang benar dan game player. Kenal namanya bat kenal tikra. Itu taman festival kenal apa? Christian, mana like belum tuh? Kalau ini di sana ni. Mungkin ya ibarat ngasih gelisah. Kopi gameplay baret SG sebenarnya lawan jangnya. Nah sebarang kan itu bapak streamnya yuk nah sebarang like mati like video ini benar tu apa lagi siaran punya like tanggal lagi bro. Kawan siaran tentang share game berikut lagi. Lagi berada di sana Bang Lor Tolong First kalau disentil lah air chat ini kan air lek kai biang nggak ada bro ban page lek kai batwi bro share dan network kampai network bro nih lah jenjar dan network nggak kemana macam ni bang bilang network kata ngawan kawai kita amdir aja kalau jong ngomong rabang melakai kalau kayak kalau jong kalau pun 6 plus sih bro. Chat jadi bari play petna like mak Baslo jangan bro Baslo kaslo jeng kamu nggak kaju itu teh ada pilih yang alih teh bro film yo ini kan network point bro nah yo point kena ramlong lah kayak game ra
Biasanya lagi mau subscribe. Tawar katang dan lalai telu ayun. Kamdai betung ngapan mah tawar na umur lewi itu. Kamar ganin jani dan tawar berpun berjio kata kamlong kan. Kawin ng ay body shot ang manem subang sura lah kaya. Kasi mga ay body shot kayo subang sura lah kaya mate sila kaya tidak mah ay lah kaya lang sa. Kaya lah kaya parang kuwi kapor bro mentatang last game kana nga lipay na siya. Ba kalamit mo kam day shu barang siya nga ta kalamit sana ba habis hai siya ka jengay ka ying ro hindi ka jan. Dan sala kaya parang kuwi kapor ka tournament kin sa panlakay ka solo tournament 1vs1 free join tournament mah. Last shot kan ay headshot sa subhar ni subscribe bangan off na ka stream mo. Last shot kan ay ka headshot ang punya ka headshot sa subscribe ka stream mo. Kahang klap mo ba in real sa subang. Ay resigyan mo si Juli yo kamprak loy kli mah. Si Juli. Ana senam tu. Nah, ani ngada serumnya. Hey bro. Ngarang rit ya bro nga. Teman rela hamarang samlay. Aku kejar mesti kena senam tu. Aku reply kejar mesti kena senam. Jagat mapigan ka tayo mapigan na. Wow, pap. Bali na mga suru ta kachat na nila. Ay body mo last shot ra. Last round mo na ay body. Ang siraw, sige mo lang mga body. Mga rin dito sa. One sa kuda. Last round body ka mele asli ka body shot na shot game like semua. Kalau stream ra shot asli body shot ya kasi game deh ngam na. Kawai dia lari dari sana tu pas tang siguli lo ya kan. Kublai sipon kita wilapet normal ke video jangan sobat banyak share penyok view lang itu ke video begitu berkuat akan redeem code sobat penyok subscribe arpongut lagi bawat mafisia subscribe berkejuk ka kerteng bapin komen singa apa kawe ke video arpongut ke subscriber kamu tidak pan redeem code pilak penyok nangama pilak pentek singa na instan ane pilak pentek ni YouTube bro. Bye tata ke bro ngasih kenduk pada ke pat ke sengi badal adap ke western sak syajar western ke western juga ngasa kenduk pat mah. Bye tata ke bro ngasih kenduk pada ke pat ke sengi badal adap ke western.
Ya gitu Bapak juga video ngana menek play sibun mah. Sarang share video sa penyo watch tanyangan tu. Insay kendo pat nakaway ga taraman. Insay lakay pat nakaway ga taraman solo taraman na kuat nakay full map taraman sa comment nga notice episode ngala. Ang supply notice episode adalah pila pendap ka way ga watch tan jangan share kan tama. Share kan ta watch tan bat yes yo ibiang ga taraman yang dial gang gimen sa sen. Kublay sibun.